y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba hagati ku mpande zombi, uburyo abacancuro by'umwihariko b'Abarusiya, abacancuro b'Abanyamerika bivugwa ko bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, aba nabo bakaba baje mu ihagarika ry'ibitwaro biremereye cyane birimo birakoreshwa n'impande zombi mu rwego rwo kugira ngo uruhande rumwe ruze kuba rukontorora umujyi wa Uvira. Nyamara duhita twinjiraniye muri idasanzwe nkubwire yuko Afurika y'Epfo yatangiye nyamuneka kuvana ingabo zabo mu butumwa bwa MONUSCO mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu gihembwe cya mbere kugeza mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2026. Impamvu zatanzwe mu kwegeranya imbaraga za gisirikare, ariko kandi amakuru yizewe avuga ko ibibazo by'inkomoko ari ukutabona umusaruro w'ibikorwa ndetse no gushaka gushyikiriza imbaraga bikorwa byo mu gihugu mbere y'igihe, nyuma y'uko abasirikare benshi bivugwa ko bari baragiye berekeza mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigizwe n'abasirikare hagati ya 700 na 800 cyane cyane muri force ya Intervention Brigade zigamije kugarura amahoro n'umutekano, zifite ubushobozi bwo gutera ndetse no kwirwanaho. Gusa ubushakashatsi bwerekana ko muri aba bagiye gufata by'umwihariko amabuye y'agaciro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri za Ituri, ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubucuruzi butemewe n'amategeko ari byo bigiriyemo kugira ngo bajye kugarura amahoro n'umutekano nk'uko byari byemejwe hagati ku mpande zombi. Ariko kandi nanone mu mwaka w'ibihumbi 2023 ingabo za South Africa zoherezwe hafi ibirombe by'amabuye y'agaciro byarabahawe bigera kuri 15 bya kurota muri Rubaya. Ibyinshi byose barabikonturaga, ariko kandi AFC 23 nyuma yo kubirukanamo bagerageza by'umwihariko gutwara amabuye y'agaciro nyinshi, ariko kandi nyuma gato inyungu zahise zibura ku gihugu cya South Africa. Uwitwa Cyril Ramaphosa n'umuryango we bahita bafata by'umwihariko uruhare rukomeye mu kwinjira mu bijyanye no kuba ingabo zabo zava mu butumwa bwa MONUSCO ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ifatwa ry'ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Izi mpinduka kandi z'ubukungu ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibibazo by'imari za MONUSCO byatumye Afurika y'Epfo yongera kwisubiza ingabo zayo mu gihugu, mu gihe kandi ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano byagaragazaga intege nkeya mu kurwanya abarwanyi ba M23. Iki cyemezo kandi gishyigikiwe n'impuguke za politike n'inyungu z'imbere mu gihugu, aho kohereza ingabo mu mahanga babikora ariko kandi bikaba bifite icyo bigomba gutanga mu gihugu. Afurika y'Epfo ikimara kubona ingaruka ku nyungu z'imbere mu gihugu, igisirikare cyayo cyongera gukusanya imbaraga mu bikorwa by'igihugu mu guteza imbere igihugu, mu gihe politike n'ubukungu byabaye imbarutso nyamukuru n'impinduka zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo byatumye bahitamo kuvuga bati ingabo zacu zari ziri ku butaka zose nizongere kuva kuri ubu butaka, hasigaye zongere kugaruka mu gihugu wacu cya South Africa, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda abitangaza. Ariko kandi nanone inshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu bakunze bavuga ati Rwanda munyemere turebere hamwe izi operation zikomeye zongeye gukorwa muri ano masaha mu buryo bw'ibanga rikomeye ndetse kandi bujimije. Nyamuneka igisirikare cya 23 cyongeye kugerageza gukora operation idasanzwe nk'iyo cyakoze gifata Elike Prince kugira ngo kize kuba kigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye bikomeye by'umujyi wa Uvira. Ariko kandi bikavugwa ko abacancuro ndetse n'abasirikare ba FARDC bongeye kuhagoboka ku buryo bukomeye cyane. Nyamuneka ibi bigatuma ibintu bizama gatotsi, ibintu bikaba bitumye byongeye guhindura isura. Nyamuneka hano mu mujyi wa Uvira abaturage benshi rero nacyo kintu gitumye bongera kuyabangira ingata. Ariko kandi ni nyuma y'amasasu menshi cyane yavuze mu bice by'umujyi wa Uvira. Aya masasu akaba yavuze mu bice by'aho za Karamabenge, na masasu yavuze ahitwa za Kavimvira. Ibi byose bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse igisirikare cya M23 kikaba cyongeye kwiyoberanya mu rwego rwo kugira ngo cyongere gitegure operation neza. Ariko kandi ibi bikozwe nyuma y'uko n'ubundi musada w'abasirikare bagombaga kuva muri Cyanzu batari bahakageze. Bikavugwa ko rero mu gihe baba bamaze gushinga amatako mu bice by'umujyi wa Uvira
Uvira ndetse no mu nkengero no mu misozi strategike uyu mujyi wa Uvira ushobora kuza guhita ufatwa na bwango maze ukongera ugashyikirizwa mu maboko by'umwihariko y'igisirikare